eti ebobe says anopai enra no de ntema ma no because na yeah ma kote say adekasiye bi be si oh anu eden na asema eba no yedi kan ma hemfo warning yama ministers warning yama IGP warning yama just krum hampenfo enyina yama wo kokubo fam mo warning say okache o mo say fiti enura brada be si ne wukuada no ade enche no na de esi wo Ghana ha no na esiwi a obi anhwe wanfre no Manasseh di asembe bagano wedi mu ode wedi ye eja wum wedi eje tuato den attention TV so Manasseh wedi anu ohye ohene pa ye wedi dabi Manasseh wedi anu ode eja wum ohene pa na Manasseh di aba any Rev Obofour just anu eni o me kan for University e de ama University say mobrohu asem eye mobo ejanka ebedide ye ma me ni papa ni fie o enti me ko fie e de na me kwa kodi ye ma me ni papa ewu aja me ya enti Obofour wo he enti hwan na be hwe me Obofour ene o enti na University afa ejanka omu nyina de ato ne ho so se obeboa wom omu aduani die omu na mbibia University number na edi ehin o screen na se pick University number na phone atayo empabo bibia wo pe bia wa sha wa jai hye wakoto echo from University na ofa emu amobro fo fefefe emu anwa aduane untimi mfa ma wonya pick number ne pa bibia University wo bia free na obeba na obeje fefefe na ode asum eye oni bie asem eye mobo Manasseh chese Ghana de yeda na say ya sorry na say anti Manasseh kan je say asem bia ma Ghana he say yente hwe je say ni afi na asem ne eba ba me de na tele di attention TV so de me da ne mani ba ko tete wo say ne me ya say ebe drop je say matam ma package ni safe kuhu ma be jam gu attention TV so say kuha de ma ja me tiefo en ma hwefo say ma ka say me fa hwe en ka mo mi enko hwe de Manasseh e de aba abonten afa Tepa hini hu eni Rev Obofour hu say omo to mane fountain abo mi dem ne no me to na bom say pa ena omo achechire ne ne po 1 2 3 no mo miem ne mu ode ne we omo to nai kakra kan je say omo no mo de ye ne ma nti bo mi enko na enko hwe ne Tepa hene eni Rev Obofour wo ye man Ghana eti ebobe says anopai enra no de ntema ma no because na yeah ma kote say adekasiye bi be si anu eden na asema eba no yedi kan ma hemfo warning yama ministers warning yama IGP warning yama just krum hampenfo enyina yama wo kokubo fam mo warning say okache o mo say fiti enura brada be si ne wukuada no ade enche no na de esi wo Ghana ha no na esiwi a obi anhwe wanfre no na mo obi aso ndan no na obekire ye say yes Ghana ye yankwasiafo ne yegu krom ha na ono pani nyansani a ya wo no ede na bere ye this guy you wicked obi otimutwa na se ba atwe etwa no nofo etu ni tachrema every etimututu for ndi bi hye just for crowd where a guy so okasa obeya ade a don't dare him wakasa obeya ade a don't dare this guy because what you expect
Gawe, Wachangrada. Subscribe for more news. Ono betimu de wo abeje publicity fame. Ojia no wa punish you. Na onam, na ojinani, na wa you useless. Ah, obi otimu ni presenter eda. Esa ni presenter ne maame da. Enye maame ne babom. Eyi nyin sentuguo. This guy okaso obi kuwa enjina chinye. Gobi otumutira wo wa akọ nwom kase afei na emra so a obeye sacrifice ampa wo free US ba ya enaka e free Cape Coast takura de eba ebenya accident ema nipa hudo wuye ema bi praye emogya ne sogu fom no wanya sympathy anka sorry saiga we ka so beku a wo se wo boa amitimbe bo audio no wabantem obi atibie Tepa manyene eka se eye wo kumasem Tepa manyene nana wankasa wo se eye wo kum asem ene Obofour kum nipa ena ehu aliki ena kuduru ekona ba ho ena ka kire ekona ba se wo yire awofufu amane di wa wofufu amana amongo kotodwe edi nkrumate atoso etwa to awiwo mama na di enti omomodia no fa anwea enkum enkata enipakum Obofour ekum ni so na ontwitwa nte no ewo Ghana ha Tepa manyene eye wow voice and I can play it nana metumi abo abrantie we gire hudi so wotumi wo gire hudi so wotunuro wo gire hudi so wo nsamanfre wo gire hudi so wo sunsun a etai ne chi but me Manasseh the way changer man ne egu na pampe mu akire ne se wo ye jimifo bi a oni tumi bi a wo manim ma Manasseh ma Manasseh from na on sorry bi mu da oh my God na mu temi ye me se me Obofour enye obi ala na to from ma Manasseh na on sorry bi mu da e wo wiase ma ne egu na pampam sa enkrafo ayini ejimi ayini na yade ama no ma ne egu so sa ga traditional council for ayini na aba omo so a omo tonton ayini enti ya beton dia ma fratam ni no me say ma ne egu so wo ye wo dwan na wo ye kraman wo memanim esan say This is subscribe for more. To me, a chance and the Timmy moon and in the control. The sad to me, so it will trade the apple to me. My who dane does a town. No more could ye a does a town. Wonam, but to me, Minam soon. And until I'm who ya dane town. Wonam, but to me, Minam soon never. Enu na kwaku emi makode anu eden chan wo no me say kopem se wo beba oman Ghana abra wo ho ase ama me mapeja wo you can never utimu peja bi mu da na so betimi apeja I will give you rules and regulations, things you are supposed to do and the things you are not supposed to do. So udi mashadia sodia mesa pejawo na so andi mashadia sodia wabra bo fina wo de baaye no me dia bra wase na won sori bie mu da me ka kire oplay ni kwasia banku me say won sori bie mu da kwasia ni banku me say peja bie mu da. We are antichrist. We are blaspheming of the gospel. I'm going to share me some more about Eddie Bar attention to this. Hey, do you more do? Tepa hine pa, hine pa. Hey, and a Manasseh say, only a Rev Obofour come to my boom to say, Moo Obofour. Hey, Eddie Yamoni, my wedding and wash it. Tepa hine de be say, Sadia. And then Manasseh can the woman be a Ghana for say, hey.
ohine pa Tepa hine se we na wo ye de ne nana Ghana for se men kan che se nko yie nana we de on kwaso nana se de Manasseh de aba abonten no Ghana for se nana men kan kire wo ese se ye de ne enye sebi Rev Obofour no oya oba nti se oba ya de wo na wo se wo tia no no se sebi o ne wo ye no sebi eye nkwase ade na odi no na se Ghana for se nana sebi men kan kire se na so do ntuma ko boni de na se ne Manasseh kan e wo mu sa de nana entwa yie enti Ghana for se nana men kan kire se sa de a ene nana nkwaso sesa na daabi panyin enye sa panyin otena fie no odi asem nana we de daabi ma boto because Ghana for no wura ho bebre wasem we hu se de ese nana pa na wo yese daabi ene sofo na we de ankoyi wajiji nana ya ne se ne kuro mama fo na ante se odo omu yo so de bi ba na so de bi afa ne se maka bo nge se mo de so Ghana man daabi ankoyi Ghana for se we de ebure ya dwene ye nti ase so nti mo san koda na mo san so da na mo san bra na mo kan se Ghana for se asem na Manasseh kan de we de eni medama se mo je me na mo hwem attention TV so makram